Desteklerin şu bana dileğin varlığı. Şükrüne peş gördü kıyının eli kalem düştüğüne şor. Geçecekler çarhan cihan zor bir kalemlere zor. Şükrüne peş gördü kıyının eli kalem düştüğüne şor. Geçem duazır bimere var şöyle. Dilovem duazır bimere var cenge. Geçem duazır bimere var şöyle. Dilovem duazır bimere var cenge. Hayem geçki kurdanım. Şirinim şirinim hediye merdanım. Hayem Bizimkiler Kıbrıs'tan her bizi. Nasıl azadiye. Şu bana rozama Kıbrıs'tan ben sana Desteklerin şu bana yaklaşık. Her bizi. Jin, Jiyan, Azadi. Jin, Jiyan, Sarı konak gece buradan dilo ciğerim hediyan. Kanıştıman kazadi kadayı kame seviyan. Sarı konak gece buradan dilo ciğerim hediyan. Kanıştıman kazadi kadayı kame seviyan. Geçem duazır bimere var şöyle. Dilovem duazır bimere var cenge. Geçem duazır bimere var şöyle. Dilovem duazır bimere var cenge. Hayem geç gel kurdanım. Şirinim şengenem hediye merdanım. Hayem geç gel kurdanım. Şirinim şengenem hediye. Saçın yaptırılır mı haberli? Olsa Erdoğan!
Solution politique, journée du Kurdistan. Solution politique, journée du Kurdistan. Müdafaa Kürdistan! Libéré, Kurdistan. Libéré, Kurdistan. Müdafaa Rojava! Peki geliyor. Terörist! Terörist!
Solution politique pour les Kurdistan. Solution politique pour les Kurdistan.
şimdi çalışıyor. Solution politique pour les Kurdistan. Solution politique pour les Kurdistan. Oder jetzt. Seit dem 6. Januar kam es in Nord- und Ostsyrien Rojava zu weitreichenden Kämpfen infolge der Angriffe bewaffneter Milizen, darunter dschihadistische Kräfte wie HDS, türkische و biz دبیجی باکور باشور روزالا تو روزالا یک ولاد کسی کم بره بیاد سکری نه هر میشه Dengi bir gerçek. Herkes spesiyel dejin ro Kobane serida. Uçul bejen. Kobane. Yani dünya yüzü zanı ki Kobane berhata. Kobane. Dengi vanayı. Kobane. 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 Vallahi az dengi khodi bizim ama dengi vana bizim. Kobane! 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 Rojava! 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 Kurdistan! Kurdistan! Kurdistan!
Yardım lazım mı? O Erdoğan.
görüntü var. Sen ne yiyorsun? Siden. Havanlo nal ve deneşin gibi eden mi? Ostsyriens. Und jetzt alle zusammen. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Alle zusammen. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Solidarität heißt Widerstand. Kampf dem Faschismus in jedem Land. Solidarität heißt Widerstand. Kampf dem Faschismus in jedem Land. Keçuvarten şoreşvan. Keçuvarten şoreşvan. Geparesin niştiman. Geparesin niştiman. Gatısış kuçken hovan. Behemre. Siş güçken hovan. Hem derhine şaha baban. Hem derhinin şaha karan. Biji rojava. Bişi rojava. Boyde canime feda. Boyde canime feda. Erişen düşmün bun bana. Erişin düşmün bombala. Numala ve yava. Numala ve hava. Keçuvarten kahraman. Keçuvarten kahraman. Gördük
Çerdikin boku Emre. Çerdikin bu Kürdistan. Çubuk zarok bekişiyan Şivozarok bekleşiyan. Hazırım bebe pakrevan Hazırım bebe pakrevan. Kamışlo ve fiko bani Kamışlo Afriko vani. Amude deri keseke Amude derik heseki. Kırbes bir sere kaniye Tülbes bir seri kaniye. Bücür ocalayı Kürdistan'ı Bücür ocalayı Kürdistan'ı. Beşi. Merfedana Roşağı. Desteğinin Jibona Roşağı. Her bir şey gerekiyor. Çekçuğur tenşoneşvan Geçuğur şoreşvan. De barezin miştiman Parizin diştiman. Naftesniş kuçkinen mogan Nartesniş kuşker moğan. Evder hıynin şaha kalan Ender bindi şaha karan. Bişi rojava Bişi bişi roşava. Oy tecavime feda Boy tecalime feda. Erişin düşmen bulgara Erişin düşmün ruhara. Normala ve hava Kurnolmana ve ama. Keçuğur ten kahraman Geçuğur ten kahraman. Şerdikin bu Kurdistan Şerdekin bu Kürdistan. Jibok zarok bekejiyan Şivozarok bekleşiyan. Hazırım bebel bakrevan Hazırım bülbül pakrevan. Kamışlo Afriko bani Kamışlo Afriko vani. Amude derik heseke Amude derik heseki. Kırbes bir sene kaniye Tülbes bir seri kaniye. Bücür ocalayı Kürdistan'ı Bücür ocalayı Kürdistan'ı. Beşi. Merfedana Roşağı. Esnede Roşağı. بله ولد فارسی هجا و رومت مشانه آزادی بردوامه او یکی دیگه گله کرد حیان الاوروپا اولسال عبد نگارا روشلادا نوین هبسه اما دنگی روشاقا سلانسری dünyaya bela bugün جبل ویگه هر مشک ما هر راپرینک ما هز و ملاق دو شروانه یپگه و یپشه اینو لحوره لشامه والأنقرة الفرنسي روجلات وروجافا بريس ريفيبريا ما يخسر مظلوم عبدي بباشورة بشامير رمزو بلاجس بيدكن غير ام رافريني خبر دوام بكن وام سردانة كده كرد بلن بكن او مسائل مذاكرة او مسائل دبلوماسي او تساوي خرطر بكن جبر ویکی سرانسری اوروپا جبانا روجاوای کردستانه وکی رویبریا خسر سفربری اعلان کربو پیوست ام لرویبریا خگودار بکن هر سفربری که ده ام دنگه خبرن بکن بشی Nunca
Di internazionale solidarietà. Di internazionale solidarietà. Jen Jian Azadi. Jen Jian Azadi. Başur Bakur Rojanat Rojavat Levanat. Biji Kapadana Rojava. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. EU finanziert Jolani bombardiert. EU finanziert Jolani bombardiert. EU finanziert Jolani massakriert. Es lebe der Widerstand in Rojava. Es lebe der Widerstand in Rojava. Es lebe der Widerstand in Rojava. Biji yeki diye gele kut.
Rojava agred lugane mehezdarin Şervanen mebxuin nevisan destanen azadi Şeher çarali Kurdistan emradin Biyek dil, biyek can, biyek ah Jiber xuyne şehidanem her dem rabu Bişir uje Rojava Beri khoedan jiyane Rojava bişir bişir Beri khoedan Bişir uje Rojava Beri khoedan jiyane Rojava bişir bişir Beri khoedan Eza gelli ahradi be iradeye meticeye Sinoren çekiri tekdi tüm bir dengeye gel Hem Wir protestieren heute gegen die Angriffe auf die kurdischen Gebiete in Syrien durch die HTS unter der Führung von El-Shara. El-Shara, der jetzige Machthaber Syriens und ein ehemaliges Al-Qaida- und El-Nusra-Mitglied, der seine menschenverachtende Ideologie von Friedrich Merz nach Berlin eingeladen. Gegen das Interesse der deutschen Bevölkerung. Kein Mensch in diesem Land will, dass die Bundesregierung Kriegsverbrecher hofiert und diejenigen unterstützt, die die Vernichtung der kurdischen Bevölkerung und anderer Glaubensgruppen vollenden wollen. Was der IS nicht geschafft hat. Rojava wird trotz Waffenruhe angegriffen. Zivilisten werden ermordet, Infrastruktur zerstört. Die Stadt Kobane, die als Symbol für das Ende des islamischen Staates gilt, wird heute belagert. Trotz eines offiziellen Abkommens ist die humanitäre Situation in Rojava, insbesondere in Kobane, weiterhin extrem kritisch. Es gibt derzeit keinen Strom, es herrscht eine Knappheit an Wasser, die Weizenbestände werden in wenigen Tagen aufgebraucht sein. Infolge der Belagerung sind 5 Kinder erfroren. Wegen der Angriffe entkamen hunderte IS-Kämpfer aus den Gefängnissen. Das ist eine direkte Gefahr auch für Deutschland. Vor 13 Jahren hat Rojava die Welt gegen das barbarische islamische Staat verteidigt. Mit Mut, mit enormen Opfern, im Namen der gesamten Menschheit. Rojava steht für Freiheit, Gleichberechtigung und ein friedliches Zusammenleben von Kurden, Arabern, Assyrern, Christen, Jesiden und Muslimen. Das Gegenteil von IS, HTS und Dschihad. Deshalb ist Rojava ein Dorn im Auge. Wir fordern Deutschland und die internationale Gemeinschaft auf, sich aktiv für die Beendigung der Angriffe einzusetzen, den Schutz der Zivilbevölkerung zu sichern, das Selbstbestimmungsrecht der Völker zu respektieren und eine politische Maßnahme gegen die Verantwortlichen zu ergreifen. Rojava zu verteidigen bedeutet, die Menschheit zu verteidigen. Biji Berkhedana Rojava! Biji Berkhedana Rojava! Berkhedan Jiyane! Berkhedan Jiyane! Ay eftini Zaliya bedel aşel sergali Ay eftini Zaliya bedel aşel sergali Daru haşbirine şure şelva şudani Ali Hazu varas alim Şiye Şiye derviş kutuan Kim şerri Kur'an'ın harbelihim bir muğlaciyan
Terörist Jolani. Seit dem 6. Januar kam es in Nord- und Ostsyrien zu weitreichenden Kämpfen. Infolge der Angriffe bewaffneter Milizen, darunter dschihadistische Kräfte wie HTS, türkische Proxy-Milizen sowie Einheiten aus dem Umfeld der selbsternannten syrischen Übergangsregierung, wurden Hunderttausende Menschen zur Flucht gezwungen, zivile Infrastruktur zerstört und schwere Menschenrechtsverletzungen bis hin zu Kriegsverbrechen dokumentiert. Betroffen sind besonders Kurdinnen, Alevitinnen, Drusinnen, Christinnen und Jesiden. Die Angriffe sind derzeit gestoppt. Auf die Kämpfe folgte ein Abkommen zwischen den demokratischen Kräften Syriens und der Übergangsregierung in Damaskus, das einen Waffenstillstand und Schritte zur Deeskalation vorsieht. Doch die Lage bleibt hochgradig fragil und in Kobane ist aufgrund der humanitären Situation weiterhin akut gefährlich. Seit über 2 Wochen wird Kobane belagert. Eine Stadt, in der aktuell rund 600.000 Menschen leben. Die Kräfte der sogenannten Übergangsregierung halten die Region unter Druck. Während die Gefahr für das Leben der Menschen fortbesteht, können keine Medikamente beschafft werden und es herrscht ein gravierender Mangel an Babynahrung und Lebensmitteln. Auch der Zugang zu Trinkwasser ist durch Stromausfälle unterbrochen. Die Einwohner und Einwohnerinnen haben kaum Zugang zu Brennstoff für Heizungen oder andere lebensnotwendige Grundversorgungsgüter. Unterdessen verweigert auch der türkische Staat die Einfuhr von humanitären Hilfsgütern nach Kobane. Ein dauerhafter Frieden wird nur möglich sein, wenn die demokratische Autonomie Nord- und Ostsyriens politisch anerkannt und geschützt wird. Inmitten von Krieg und Repression verteidigt es Demokratie, Selbstbestimmung, Minderheitenschutz, Feminismus und kollektive Teilhabe. Wir fordern von der Bundesregierung und der EU sofortigen Druck für die Aufhebung der Belagerung von Kobane und den Schutz der Zivilbevölkerung. Humanitäre Korridore und unverzichtliche Hilfe, Medikamente, Babynahrung, Lebensmittel, Energie- und Wasserversorgung. Keine politische, militärische oder indirekte Unterstützung islamistischer Akteure und ihrer Strukturen. Unabhängige Untersuchungen dokumentierter Kriegsverbrechen und Konsequenzen für die Verantwortlichen. Internationale Schutzmechanismen und politische Anerkennung der demokratischen Autonomie Nord- und Ostsyriens Rojava. Es lebe Rojava! Es lebe Rojava! Es lebe Rojava! Alle zusammen! Es lebe Rojava! Es lebe Rojava! Yeke yeke yeke, gelin Kürt yeke, yeke yeke yeke, gelin Kürt yeke, ich behebe.
يشرفونا نحرب الهمر مغلاتيا يشرفونا نحرب الهمر مغلاتيا وجوار الصالين بالشيء رجع بالشيء رجع Cemil'e Agır bir var şaveme Kırştune mimtune kene serkeftün Mesozayeme tucar kanıme Kolane Emşene şiyane Girota çihane Şahidi Meryem Bino becan Em hatim meydane Dengeme bilindeli her şaraliye Bizim asaban Ali Azadin Bizim olsun Şahidi Bizim olsun Rona hiyameyde Bizim abur Saca
bülbül bırak bırak bütün tek şun tutar tükare mercan kut meke emfero keroje gidi kare mevundo beke beni şavi cihane la emçine em kol veren zembile evlenen bu afeş bu afeş bu şerefe kendimeşin hata davya önesin çar perçem bu yadru çar perçem bu yeke Slavle şarvo Slavle peşmerge Rabe Rabe İçi boşama İçi boşun İçi boşima İçi boşun Her yakın ramirin Kudüs satırasın İçi Kurdistan İçi Kurdistan سرور جهان دیگه پیدا او قوم پیکانی لبری گل ما بسک نخور به پرقادا نخور به تکوشی نخور قوم والا درکسی قوم یکمی شما ام تلویزیون قوم یکمی جبر کو قوم یکمی جی یعنی قاسد 25 رو بره قاسد مهکی بره قوم dan desteklerin bahizin serbest hegemonik jibo percevendi ahı kırkın akeli kurt ve hakra ve piryara lavakir derbi kasi em serida komplo yakani serber apo em tundi şermezar dikin çava komplo yakani geleme vala derkız komplo yaminci geleme bu berfazan akı çarpı Kurdistan diaspora hamu cihaneda geleme rabu sefiya jibo nerken ku jibo destekleyen ku to jibo statüya Kurdistan'ı haman demek hamanın neca naha şoreza rojava belki aknigrari ki küçük de belki her küçük de Tebahi Kürdistan'da leperi bandureki mezun ve şoraj ahı gerek destekli destesin. Ve tezin hegemonik serbest bir mukabil. Civina payitahtın bak devletin serbest hegemonik bak payitahta da planı kırış, gemar o tenekime gelime, sergelime tıkazın terfikin. Çare maha çileda va nizam le Paris'e payitahta Fransa leheb ciyan veteri bil tarihi ki mezinda diğeri gelip kırış kovana götün. Ve bir kase şeşe meheci ve kuncizanın leser Halep takin bu kut dijana kuda jibo gele rojava jiki heri kiroti Halep'e erişi kovana destekledim. Armanç Alikida destekleyenme nırkınma denekirin bu. Le aliyetin jenositeki mezun geleme işi tasiyekirin imhakirin bu. Ev bir yareki bir tehlike o kırış. Havanın heca çavaku reber apo Ser sahpa embezin idame komplo yakamida ani ser masa müzakere niha perdavame ve kuncizanın saleti mepe kuhiş gelip Peyamen dilin manifestoya nazın hamu gelara nişanda
Serida gele Kürt nişar kir yuvarida. Kure kısım bikin. Kure kupet bikin. Jibo parasına kwa çi peyus bikin. Ab nişari serida ve berafo kırdı. Naha komplo etüyeminda le şerre kırkırın an jenoside egeleme bisa enya şerda ani enya müzakere. Naha tişku rojava peş ketiye naha müzakere berdevam dike. Yani geleme diyapızanı be. Desketiyen me rojava tu hiz nikara bilpe dike. Ev nırkı ku o ev redepüstiya khweseni berdevam be. Bilakis şaşır neke. Lespeda bak ve vacota gelme o şerbanı azadiya gelme teknetu. Jiber ku şereki dostere le hamur rozlata nabi belame be jiku beri gele bin jiyan dikirin gele Arap gele bin ve dere azad kırıbım le aha Kürdistan'ı ini bu ve ser dafazın bakela yepece gişti kasede badiya azastı gelene o tekoşerin gelene jiberku şerri kırkırın üstünekirin an şerri gelo Arap gele Kürdü gele Arap peşine kadar kupa fakşandın bak haremin yuku aha Arap olun nerede maniku ev berfadan tekoşer şorajvan o şervani gelene tut dışarında ne kirin hevalleyin herca avacı Şukoku şerbete saklandın ve bazı ki müzakere destekler. Ben bir kası emgeli ku jibo seknava dostunla ve havalime hamu ve katu berfadana ve seknava emgeli piroz dikin. Silahı hürmeti ku jibo seknava جهامو کا ذکرات چیئے اولا انہیجا نها یہ روشنات آناہی نو باتت دیزائی کرن شر جہان سیامی ناف بکن سری کا سرو کافو شر جہان سیامی ناف کر در دوام ہے تحلیکہ هنا دربازه ہوئے هنه کانو سانگن بیته کرنجی سر ترکرنو جناسیکا گلمه او تحلیکه بردوامه انجی گورا با رجاحانی ام خونو و تنظیم بکن ام سکنه که برونت گلمه نشانده ایرو تفاجی امه برگوزدن گلمه پیامه که گله کری جبو ما جبو همو گل کردستان دا به قادان دا به نفت تکوشین دا به قادان دا او پیام چی بو؟ او پیام جی یکی تیا گل کرد بو یکی تیا نتویا دموکراتیک بک آواترین چار پرچه کردستان همو جهان دا کرد چه در جهان که بانگی دی گیروکی کرده بسن ورن ام یکیتیا خواه بکن یکیتیا نتوایی و هم آلی فراسنه و هم آلی دیپلوماسی و سیاست دا ام یکیتیا خواه بکن گلمه بیش پیام به قادن برفدانا همو قادان دادا ام باپان جبو خود تذکر آزادیا کلمه کشی همو پیکاته ام وقت تعلیمات کی دبینیم
ام بشنخو بر داخازو و اوه کلی خو ام بشنخو تطاویل بزانه بینکو هوالین هجا آزادی و سرپرازی نکشه که ارزانه راسته حتی نها کلک بدالین گرانبها مدان Bırak koyu profacıyım bugün. Yeterli azadi usa embizanı ben kıv ne erzane. Kes azadi u serfrazi nada kesi. Dikkat akı, berkadan akı, tekoşini emi ser bıkabın. Serbiye asası. Ez nakazın direş bıkıp jiber kuvun ve istiyane. Ba nezdeki 5 kilometre ve neşyan. آغاز با معلوماتیت که هری مزنه یک و یک با برخوادار هجا انتصاصی اخو اشتش کن لی بزانبن هبان هجا کردی که هینا بردوامه ام daha ziyade yekiti اخو daha ziyade در دور نرخین خو چاوا خو جبو سروکاتی اخو گلنه حلکتی با آدر دست کرد اما نها جبو جیانا گلی خود دست کردین گلی خود ام دیسا سر بیابن ام برکو بدن başka çare منینه و آلیتن کی ام جبو یکیتو هفگیرتیا نتوا خود ام کارو تباتی بکن گلمه هلوه ساخو دیار کرد گلمه یکیتیا خود به قادم دا آبا کرد امجی یا وقت پارتین سیاسی همو تقدیر آزادی گلی خود امجی با برا باندا گلی خود ام خود مغاتاندیم بکن سربی اساسی اتیسا دوست و حبالین خود میوانین خود و گلی خود همو ام پیروز بکن ام سپاسی خود جوه هموان را پیشکش کن بزانبن کو اوالین هجا پیجاروش اخو امی بتست خو هوا بکن امی آزادی اخو مسوکر بکن امی ستوتویا همو کردستان مسوکر بکن نمهاتیه سربی اساسی امجی ناف کار خباتی بن ناف تکوشینی بن فلا و حرمت شو همورا بیشی برخوادانا روژابا بیشی برخوادانا شروان ازادی را گلی نه بیشی گلی کرد و کردستانه فلا و رزی خود شو هموره را پیشکش شد اولا اینجا اول مصر اسفاس کن لازه آگاهی بکنی
اشتغال بشي. يروح